nkakiruhura Legends icyo kubanza cyabyona ntuzano mu category y'abemyaka 30 and above. Icyo kubanza ntutunga nturonde mukago. Icya kabiri ntukuma magara kandi ntukuma n'izina ritu ntukuma first district ngwebeho egumene emanywa tukuma izina lya honorable witu Ruth Rujoke Mushabe kandi nitwe twenka ntituhereza okuguma turi omuntu omwe tusaba abandi abantu abakubasa kukwatiraho iminyeto ya Kiruhura na nukutiyamba na awareness kugumiza muna awareness abakuba talented muri Kiruhura ijwire abana bitu tubareba bari mu teams zindi hati teams ziri mu big league ziri mu super league niyo tukubareba so ntwenda ngo tugareho team ya Kiruhura ije za no mu league nayo hataroho team munongeje ya NEC FC niyo kushanke ngeri attach tari Kiruhura konka ntwenda ngo Kiruhura nkizina lyayo ebe ije na neri zina haza to building team kurgansa grassroots ekikuru munonga twantwenda koreka obhagizbwitu obutwahere team ya Kiruhura Legends. Kiruhura Legends abantu bo mu Western Uganda bamanya neza ndo mu Mbara Corporate League. Omwako ogwahwire tukaba sponsoringa kandi bakoraje batunga babana bakashatu batunga bronze medal. So na hati twija ntwenda kuba twabahereza jaze kandi twagaragaza twabahereza na miliyoni 2 izo kuba yamba umbintu bingi.